Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat SDIT Al-Furqan TV Palembang di acara Tasmi'ul Quran. Kali ini bersama kami, saya Abqari Radika Atala dari kelas 6 Ibnu Khaldun bersama sahabat saya Zakir Raka Adikta dari kelas 6 Ibnu Sina. Kami akan membacakan saya akan membacakan surat Al-Jumu'ah dan sahabat saya akan membacakan surat Al-Munafikun. Tapi sebelum itu kami akan membacakan surat Al-Mumtahanah bersama-sama. Silakan disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati suruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a sabil. Yaskakukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. La in tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah iza qul liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abi illa tastaghfirna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawallaw innallaha huwal ghaniyyul hamid. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. La yanhaqullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala
إخراجكم أن تولوتم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكون بعصام الكوافر واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فتكم شيئا من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يغترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sadaqallah azim. Sekarang kami akan membacakan surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kadu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allahu wa huwal azizul hakim. Zalikal fadlullahi yu'tihi man yasha Allahu dzul fadlil azim. Masalul lazina nahumilut tawrati summa lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil lazina kazzabu bi ayatillah. Allahu la yahdil qaumal fasikin qaumaz zalimin. Qul ya ayyuhalladzina nahadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nasi fatamannawul mauta kuntum sadiqin
ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فانتشر من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة في يوم الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا ودوا إليها قل وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين Sadaqallahul azim. Quran Surat Al-Munafiqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwu fahzarhum qatalahumullah anna yufakun wa iza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin humul lazina yaquluna la tufiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la ya'lamun yaqulun la yafqahun yaquluna la irja'na ilal madinati la yuhrijannal a'azzu minhal azal
walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya dia ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat SDIT Al-Furqan, demikianlah penampilan kami berdua. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Tapi sebelum itu, marilah kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma arhamna minhum manasirna wa alimna minhum majairna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa adrafan nahar alhulana hujjata ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.